He hui hei āta wānanga I tētahi o ngā tino kaipatu I ātātou rangatahi, ara I te mate whakamomori. I hou mai tawhiti marae I Rotorua a Henerangi Goodman e whakaemi ana I ngā tai pito pito. I ahu mai te mate whakamōmoka tangata nei te whakamomori I hea. A me pēhea tia hoki te romi I roto I ona momo katoa. Kia piki te ora, anei te ingoa te hui. That's what we want. So to do that, sometimes that means you have to put aside what your own fears are to look after somebody else, to try and find out those things. And you do all of those things in the context of aroha. Hey, we all have episodes of depression to varying degrees. We all have times of sadness, and I think sometimes we need to put that into context. O te hunga kua roa e mahi ana I roto I ngā ahuatanga katoa o taua mate. Ara ako te mea nui ke, me waiho ko aua ke whakaaro ki te taha, whai whakaaro hia ke ko tā te tangata e māwirihi ana. Brave through it and get the work done that we need to, i.e. save the lives, save the family's grief, and save our people so that we can go on to the future and do something greater, you know, as Māori people. You know, we're thinking, is there something we could have done? You know, what did we miss? There's all of those pātai that we ask ourselves, which I think is valid as a part of the grieving process. Hai tā Daniel Hayes, he tauira whakakite kākahu, I tipu ake I te taone o Kawerau. He maha o na hoa, I tākiri hia atu, e te mate whakamomori. There just needs to be somebody or an organisation maybe to go into the schools and talk with people and try and get it out of them and change its thought really. Ara me huri pēhea ke, nā whānau, kei he atua no hoki, te rongoa. If your parents aren't there to talk to, then go find a counsellor to talk to. Go find somebody to talk to. Just have somebody there that will listen to you. E hui ngā kimi oranga I roto o te whakakotahitanga. O Henerangi Goodman, te karere.